Reka twongere tubasuhuze twongere kandi tubahe ikaze mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official tuboneho kubiseguraho kuko twatangiye rwose ikiganiro cyacu cya mu gitondo dukerewe, ariko ntabwo ari yindi mpamvu nuko hari amakuru akomeye cyane twagendaga rero dukurikirana kugira ngo tuze kuza muri studio tuyabazaniye. Ndabizi ko rwose byinshi bamwagiye mubyumva mamukenere rero amakuru yayandi nyine aturuka kuri tere aba agezweho. Muri aya makuru yacu rero yo muri iki gitondo nakubwira ko tugiye kwibanda hano muri Sud Kivu, tukaza kureba kuri front line nkuko n'ubundi mubizi neza ko rwose amakuru yo kuri tere cyangwa se ku mirongo y'urugamba mba ngenda nyabategurira. Hanyuma ariko tuze kureba no mu bya politike muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko turaza kugaruka ku bitendo cyangwa se ku mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ikaba yarabereye hariya muri za Minembwe ndetse ikaza kugwamo abasirikare benshi bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Iyi mirwano ndetse twirwano ikaza gusiga ihafashe imbunda zikomeye cyane, harimo n'imbunda ikomeye cyane y'Abatanzania. Aha rero bafate intwaro cyangwa se iyi mbunda ikomeye cyane, ndaje mbabwira gashya kahabaye, nyaboneka ntuze gucikwa. Hanyuma turaza kugaruka rero hano muri Uvira abasirikare bari hano n'ubundi bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Hano mu mujyi wa Uvira bakomeje kugenda bapfa umusubizo nyuma y'uko nababwiye ko hari 8 bapfuye bakakwa n'imbunda zabo zikabura. Hari abandi benshi bahaguye cyangwa se baje kugwa, ndiyo ndavuga ngo baguye muri ambiscade, bagiye kuri patrouille biza kurangira mu by'ukuri bose batagarutse, ndetse no baza gusanga imirambo yabo iri ku gasozi. Ibaze nawe abasirikare bagera hafi kuri 10 bajya kuri patrouille ntihagire n'umwe kubara inkuru usigara. Ikiri gukorwa gusa nuko intwaro zabo bari kumara kubica, uri kubica ari kumara kubica intwaro zabo agahita azitwara. Ese aya makuru yo ateye ati? Turaje tugende tuyinjiramo mu makuru yacu mu buryo burambuye. Hanyuma turaza kugaruka ku kibazo rero cyatangajwe cyangwa se kuri societe yitwa ngo ni MTN Group yahara muri Republika Demokarasi ya Kongo. Yareze mu by'ukuri yareze MTN Rwanda gukorera mu bice bya Zagoma ndetse na Rucuro. Byaje gutuma rero dukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye iby'ibi bintu uko bihagaze. Hari amakuru mashero tubazaniye kuri iyi mikorere cyangwa se kuri iyi societe ya MTN ivugwa gukorera hara muri bira bice bya Rucuro. Ubwo rero byose ndaje ngende mibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Mwe murasabwa kubana natwe muri aya makuru mukamakinga sure ko mwakanze subscribe, niyo mutarabikora mukabikora, ubundi tukazajya twibanira mu makuru mu buryo burambuye. Ikindi navuga nababwira ko turaza kugaruka no kuzindi ngingo zigiye zitandukanye, aho turaza kugaruka no kuri president wa Angola yabwiye Tshisekedi ko ibiganiro bitarimo Kabila na Moise Katumbi ntacyo byaba bimaze cyangwa se ibyo biganiro bitana kwigera bibaho. Ni bya biganiro bashaka gutumira abanyekongo bose akabizamo. Hanyuma uyu rero uyu Tshisekedi we harabo atifuza ko baza mu biganiro. Urumva nk'abo ba Joseph Kabila urabizi babafatiye ibihano, ba Moise Katumbi Chapwe, abo bose ntabwo ashaka ko baba bahari. Ariko uyu president wa Angola João Lourenço yamubwiye ati ibiganiro bitarimo aba bagabo ndagira ngo mumenyeshe ko nta nicyo mwageraho, ntacyo byagufasha, ntibyatumiye intambara muri uburengerazuba cyangwa se muri burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irangira, bitewe nuko aba bashobora kugira icyo bagufasha. Ubwo urabyumva. Turaza kugera muri za Minembwe rero, ubwo haya na makuru ndaza kugaruka ndi kumwe na Vincent, niyo mpamvu ntangiye kugaruka kwiza ncamake. Turaza kugaruka n'ubundi turaba turi kumwe nje na Vincent n'ubundi hano muri za Minembwe muri iyo mirwano na Imbabwe yabaye. Hanyuma FARDC yigambye ngo rero kuba yarafashe uduce, turaza kugenda tubigarukaho. Tuze kugaruka muri Karehe, tusimbukire n'umundi ku byatangajwe na Moise Nyarugabo. Mu by'ukuri turaza kubigarukaho, nubwo ni kubijyanye n'abanyamurenge. Dufite amakuru menshi cyane muri iki gitondo. We icyo usabwa ni ukubana natwe ukamakinga sure ko akanze kuri subscribe, ubundi tukazajya tubana gatanu kuri kagenzi kako. Ibuka rero niba warakoze subscribe kanda like mu gihe tugiye kwamamaza duhite tuzana amakuru mu buryo burambuye. Nyaboneka ntuze gucikwa amakuru muri iki gitondo, ariko ngusaba kuza kuyakurikira, ngusaba ikintu kitagoye kubanza kugira ute kunkandira kuri like.
Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes rero bakunze Jeune Official, reka nizere ko ibyo nabasabye rwose mwabinkoreye. Reka rero nanjye mbahe amakuru nabashe kuba mbategurira akomeye cyane. Aya makuru yacu rero umunyemerere tuyahere hano muri za Minembwe, ahabaye urugamba rukomeye ku munsi w'ejo, ndetse urugamba bitewe n'ibyabaye ku munsi w'ejo bikaba bitumye n'ubundi no muri iki gitondo ruzinduka rukomeye. Ni urugamba rwabereye mu bice birimo za Rwitsankuku, aho n'ubundi zingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa zari zagabye ibitero muri iki gice. Hakaba rero yari coalition yari igizwe n'ingabo z'Abarundi, ingabo za FARDC, ingabo z'umutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo, tutibagiwe n'ingabo za Tanzania nazo zamaze kugenda zijandika muri iyi ntambara. Nk'uko rero amakuru atugeraho kugira ngo mwumve ko hano hantu ibintu tubifite gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru twikurira hano ku mirongo y'urugamba mu by'ukuri kuri Twirwaneho aremeza ko hano muri bice ngo hari ingabo zishaka gufata hano hantu muri za Minembwe honyine zirangana n'ibihumbi 16. Niyo makuru twaje kumenya. Nibo bagotagose hano za Minembwe bashaka kugira ngo babe bakwigarura iyi santere Minembwe ndetse n'ibindi bice byose biri hano muri kano gace hano i Murenge. Ariko ejo mu rugamba rwabaye ku munsi w'ejo natangiye mbabwira ko rwafatiwemo intwaro nyinshi ndetse harimo n'imbunda ikomeye cyane ya Tanzania. Ariko ikintu cyaje kubaho cyangwa se agashana ndi kubabwira kabayeho nuko baje gusanga cyangwa se byaje kumenyekana ko hano muri iyi mirwano iri kuba hano ku ruhande rwa Tanzania baba batangiye kugenda bifashishamo n'amarozi, ndetse navango na amarozi niyo navango akaze cyangwa se asobanutse adasobanutse sinzi uko ndi bubivuge, kuko aya marozi se batakoresheje bari hano muri DRC mu mujyi wa Goma bagakubitwa kugeza ubwo ingabo za South Africa zari ziri kumwe nabo bigiriye inama bakamanika igitambaro cy'umweru kigaragaza ko batsinzwe urugamba. Aya marozi araza kubafasha iki? Ikigaragaza rero ko aya marozi nta nicyo yabafasha kuri uru rugamba. Yego nibyo wenda bayakoresha bakagubanya abantu b'abasivile abaturage n'iki, ariko ku rugamba ho rwose byaje kugaragara ko ntacyo yabamarira. Uru rugamba rero nk'uko amakuru aturuka hariya n'ubundi arimo kugenda yatugezeho, na amakuru twoze dukora ducukumbura, aremeza ko ku munsi w'ejo ngo babanje gukora ikintu cyitwa sharing hano muri za Rwitsankuku, barangije banohereza drone za kamikazi mu kirere zijya kurasa n'ubundi hariya muri biriya bice bya za Rwitsankuku. Hanyuma nabo ngo baza bazikurikiye inyuma, bamaze kwigira confidence, baje bazishoreye bazikurikiye, baza kugaba ibitero. Basanga rero abasore bari hariya batwirwano nabo rwose baryamiye amajanja, sukubiyuhaho rwose sukubihambiraho, baragigira cya kintu bita kurwana. Urugamba rwamaze amasaha atari make bari kururi kuba, kuko bari bagiye bafite gahunda yo kudasubira inyuma bakigarurira ibice byinshi hano muri za Minembwe. Ntabwo rero byaje kubakundira, reka da,
nubwo bari bamaze kwiyemeza ko bagomba gufata iki gice cyangwa asanga muri Minembwe bagomba kuba bahagaruza bahafata, ntabwo byigeze bibakundira amakunzi ya Jeune Official, kuko izi ngabo ziri hano za twirwana MV turana twirwaneho bakomeje kurezista, bararwana bategereza mpaka hanaza n'umusada, kuko izi ngabo zari zaje ari nyinshi, ndetse kugira ngo wumve ko bari bariseriye inyuma yabo bari bamaze kugenga imbunda nyinshi cyane za artillery, zazindi mu by'ukuri igihe bakwirukankanye kugira ubone n'umwanya wo kuzisenya uzirukankane biba ari ikibazo. Byaje gutuma rero mu by'ukuri babirukanka igihe twirwanaho yabahindukiranye yabirukanseho. Burya kirazira kuyereka umugongo, iyo uyeretse umugongo twirwanaho ugasa naho rwose guhindukiye ukayereka ko unaniwe cyangwa se utsinzwe ukiruka, igihe itagikurikira rwose nayo ihita ikubindurana cyangwa se ikwirukankana, ubundi rwose ntiguhe n'umwanya wo gutora ibuye kugira ngo ubone wenda ngo wamutera n'ibuye. Babirutseho bagenda babarasa, bamwe basigara babarasa umugenda, abandi bagwa hasi nyine ubwo babakubita, nuko nguko byari biri kugenda kugeza ubwo babasanze rwose na bya bibunda byabo batarabigenguwa, byambi batarabisenya ngo babyirukankane. Ubwo urumva babaye nk'ababundikire, kuko M23 na twirwaneho igihe bo bari kwataka, bo bagiye banadoginga bagasa n'abazenguruka. Iyo batanaza gukora iyo system ntago bari kugira gute, ntabwo bari kubashobora pe, bari bafashe umutsina. Ariko babandi bagiye barazenguruka bagiye kuva bumva bari kubarasira no mu mpande imbere, no donc basa n'abashize mu nyuguti ya U, babasagara bashize mu nyuguti ya U, babakubise rero babona gutsimbura bariruka. Babandi bari kwibyo bibunda binini barabita, harimo nabo basirikare ba Tanzania. Hari abahaguye rero, ikintu gitangaje muri izo ngabo zagiye zigwa aho ngaho, bamwe mu basirikare ba Tanzania basanze bagiye baraswa, basangaga bakenye sinzi wenda hari niba ari n'abatanzania, kuko mfite amakuru ko ariko bambaye impuzankano itari ya Tanzania, ariko nibo kuko hari amakuru aba yagiye nyine agenda kururwa, bagiye babasanga bakenyeye ibintu by'ibishumi, bisa naho ari impigi, nk'uko uwabitubwiye yabivuze, ni impigi ngo ziba zirimo ngo imitsindo we kubafasha gutsinda urugamba. Ariko ikindi kintu gitangaje nuko nyine hari ibindi bintu ngo bari kuba bikoze, cyane cyane ngo bakaba bari kuba donc ni ibintu bimeze nk'amarasago, ngo niba ari amarasago bikaro ngo bikubafasha ku rugamba, bameze nka mayi byaninga amazi nyine, ngo barahinduka amazi, ngo niba barasa amasasa arahinduka amazi, ariko nta cyatumye batahagwa. Ibi rero barabikora, barangiza babona hari nk'abaguye ku rugamba, bagerayo ibi bari nko kumamotiva kugira ngo bumve ko biri kubafasha. Hagera nk'ubwo ku rugamba akabesha ko ngo donc ngo yishe condition, ngo ariyo mpamvu isasu ryamufashe condition. Mwagiye mwirasa mbere bwa mbere se mukareba ko mugifite izo condition mukaraka isasu ritabageraho. Rero basanze iyo mbunda agashya kariho, muri iyo mbunda bafashe ari gusheringa ya Tanzania yafashwe, basanze amaguru yayo ateretse mu mabase, donc ni amaguru agera kuri abiri. Iyo mbunda yari ifite ubwo ni bya bunda by'iminwa miremire, ukuguru kumwe guteretse mu base n'ukundi mu base, ariko iyo base yari irimo ibintu bimeze nk'ibizi, bimeze nk'ibyondo, birimo amaraso, birimo ibintu bisa n'amaraso. Ntabwo ari amaraso, ariko ni ibintu byari birimo bimeze nk'amaraso. Urumva sinzi icyo ibyo bintu bisobanuye, ariko iyo mbunda ntacyo byigeze bibafasha, keretse wenda kuba byarashe mu baturage bikica abaturage, niba aricyo byabafashije bari bagamije. Ariko nuko byari bimeze, niyo makuru nzindukanye muri iki gitondo. Navuze nti ntabwo ndi buze rwose mu kiganiro ntayacukumbe neza ngo ngire gute nyabazanire. Izi ngabo ziri kurwana hariya zirimo abatanzania, ni ukuvuga ngo mu byo bari kurwanisha harimo n'amarozi. Ubwo rero abaturage muri hariya mumenye ngo n'amarozi rwose baraza gutangira kugenda banayabagezaho, bazi ngo ubwo bari kuyatega. Abasirikare ba M23 na twirwaneho usange bari kugira gute, bari kuboherezamo uburozi nk'uko rero ngayo. Ubwo ni ibingibi byatangiye kugenda bibahanganye, nuko urugamba rwahindutse, twabonye rusigaye ruza gute, ruzamo ubu buryo bwinshi, ruza rugabo cyangwa se rugaragaramo ibintu byinshi mu buryo bwinshi. Reka tuva aha ngaha rero twigarukire n'ubundi hano, twigarukire ubwo tugaruke hehe, tujye kuyihe nkuru, tugaruke
ku kimaze iminsi kiri kuvugwa ku bigendanye na sosiyete ya MTN, ni sosiyete ishinzwe itumanaho hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinjije u Rwanda cyangwa se MTN y'u Rwanda kuba iri gukorera mu bice birimo hano mu mujyi wa Goma ndetse n'ibice bya za Rucuru. Ibintu byari bisa n'ibyatangiye gufata irangi, ubona ariko abantu benshi batangiye kubyemera, ariko amakuru mbazaniye adasanzwe, njyewe rwose nagerageje gukorera ubucukumbuzi, nuko ahangaha muri ibi bice uramutse uzanye na simukadi ya Tanzania cyangwa se na simukadi y'u Burundi, muri ibyo bice barimo kugenda bavuga izi sosiyete zakora. Ndabaha urugero, ntibavuga ko ari MTN yo mu Rwanda. Ngaho genda uzane Airtel yo muri Uganda, ugere hano muri za Rucuro urebe ko idakora. Jewe ejo nivugana n'abaturage cyangwa se n'abantu banje narababwe ntahantu hitwa Rucuro, ahantu hitwa za Masisi, donc muri ibyo bice no hano muri za Nyiragongo na ahantu muri make mfite abantu banje babandi nakwita ngo ni nka famille. Wa muntu ushobora kuvuga ngo uyu mwaka nejeje iki kintu reka nikorera ipfukire mushire, bitewe n'iki? Bitewe n'uburyo ki twabanyemo ndetse n'ubutunabanyemo. Hemaze iminsi rero ama network Kisekedi baragiye bafunga sosiyete harazitwa ngo zikora zitanga itumanaho, baragiye baraziboroka. Abahanga rero navuga ko niba ari M23 AFC turababikoze, ntimubimbaze nta makuru mfite, ariko kino kirere cya hano muri ibi bice kiri free. Isimukadi yose ushobora gukoresha iturutse mu gihugu cyari cyo cyose hano muri Afrika. Sinzi wenda niba ari ibihugu by'ibituranyi, urumva hari ibyo nanjye ntaracukumbura neza ngo mbinoze, ariko ikirere kiri free, isimukadi yose uraterekaho irakora. Aza kugenda nje kweseya ubwo simukadi temere kuhakora nyine ni ya Kongo, zino za magroupe yo muri Kongo cyangwa se za makampani yo muri Kongo, bitewe n'iki nizo zayifungiye. Ariko ikindi kire nyuma yuko bavuze ngo baragifunze, n'abari baragize ngo bazi guhakinga bonyine bibagirwa ko AFC tura mu bijyanye no gukora ibintu bijyanye n'itumanaho baba bari hejuru, nabikirere bahise bakigira free. Ku buryo simukadi jyana y'ingande, nje nakubwiye ndifata simukadi y'ingando yijyane hano muri za Rucuru irakora nko mu rugo, yizane igoma irakora nkaho rwose uri muri Uganda. Ikirere bamaze kugira ute, bamaze kukirekura, nta bintu byinshi. Ubwo ntiwakomeze kugenda bazana izo nzitwazo ngo hari amasosiyete ngo yo mu Rwanda, sinzi ayo makuru ngo bayakuye. Niba wenda ari nk'umuntu wagiye yayifite muri za ntasi zabo zirimo n'aba FDLR bayikoresha bakabonera koze, na amahirwe ni baprofite barayikoresha nyine, ariko ntaho bihuriye habe namba. Ikirere kiri free, ikirere kiri free. Ibi ngibi rwose nje nabyikuna amakuru nikuriye kuri tere. Rekana nabamenyeshe ko ejo hano muri za Rucuro guverineri Bahati Musanga Eraso yiriwe hano muri za Rucuro muri ibi bice, yasuye abaturage ngera wenda ngo hari video dufite turaza kugenda tuyibategurira cyangwa se tuyibagezaho mu kindi kiganiro, tubaha n'ibyo yatangaje hariya, aho yabwiraga ariko cyane abaturage ko bagomba kubwira abahungu babo cyangwa se abana babo bakava muri iriya mitwe itwaje intwaro, bakarambika intwaro bakaza bakabakira abashaka kujya mu gisirikare, bakabashira mu gisirikare cy'umwuga cya AFCM Verturwa, ndetse yewe n'abandi bose bifuza kujya mu buzima busanzwe bakabasubiza mu buzima busanzwe. Donc nibitandukanye na FDLR, ubundi baze bafatikanye kubaka igihugu. Iyi nkuru rayo nayo reka tuyiveho twigire mu nkuru ikomeye cyane, navuga ngo ni nka operation. Ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bintu biri kuzamba hano muri Uvira bisa naho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kishobora kuza gutikira n'aba basirikare b'abarundi bashobora kuza gutikirira hano mu by'ukuri muri iki gihugu hano muri uyu mujyi wa Uvira. Gusa ariko ingabo nyinshi zatangiye kugenda zimenya ubwenge, ibintu bijyanye n'amapatrouille ya nijoro batangiye kugenda bayagabanya, ariko sinzi niba ubagenza atarakomeza kugenda bagira ate abasanga no mu madefense, kuko bisa naho ari ibintu bidasanzwe byateguwe n'abantu b'abahanga bari kugenda babinjirira mu madefense yabo bagakubita ingegera, cyangwa se icyo bita ngo ni operation gukubita ingegera. Muti biteye bite rero?
hari inkuru twigeze gutangaza tubabwira ku mipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko bigeze gushimutiraho abantu ndetse abashimutira icyarimwe ku isaha imwe no ku munota umwe. Ibi murabyibuka twarabibatangarije turabibabwira, ariko naje kubisanisha n'ibiri kuba hano muri Uvira, kuko abantu niba ari abantu hari no gutinyuka gufata nk'abasirikare 15 bangana na section bagiye muri patrouille bakabashimuta. Murumva ko ibintu bifite urundi rwego biriho, ni ibintu twavuga ngo dushobora ndetse no gutangira kugenda tubivamo, tukamenya ko bifite ubundi buryo biri kugenda bikorwamo. Nyuma ko twabwiye ko hari abasirikare bagera kuri 3 bashimuswe ku itariki 5, ku itariki 10 hagashimutwa bagera kuri 5, bose hamwe umubare tukawuteranya tugasanga ni 8. Abo bose akaba barashimutwaga bagiye mu tubare bakanywa amayoga, barangiza n'imbunda bajyanye bakazibambura bakajugunya imirambo ku gasozi. Namenya makuru ko hari andi makuru cyangwa se hari indi operation yakozwe muri iri joro, aho hari abasirikare bagera kuri 15 bari muri patrouille ndetse butanarira cyane muri ya masaha ya saa moya ziri gushyira saa 2 ngo nabo baje kugira gute, baje kwatakwa n'abari bafite imbunda zifite ubwo ni ibingi bituma imbunda zidasa silencer, imbunda zari zifite silencer. Barangije mu by'ukuri ngo babakoramo akazi kuko ngo bamaze kubarasa. Impamvu ndimo ndavuga silencer wenda ndaje nyibasobanurire nta kuko ntabwo narindi nabo ntabwo rendi kumwe nabo ngo ndamenya ngo zari zimeze zite. Nuwa ngo baje kubasanga imirambo yabo, baje kwisanga n'ubundi ku gasozi, nabwo ari abaturage bayibonye buno muri iki gitondo. Ni nabyo byanantinjije ndi gukurikirana iyo operation kuko nibyo byari biri gutuma donc kugira ngo mbone amakuru yuzuye byansabye umwanya utari muto, reka bari ko nabivuga mu magambo make. So rero ngo baje gusanga bose bafite ibikomere barashwe, ndetse ngo umurashi barabarashi beza babarasaga kuko ngo barasaga mu gatuza ndetse no mu gahanga honyine. Abasirikare bagomba kujya bambara biriya bikoresho kugira ngo babashe kugira ute kwirinda. Hanyuma ngo basanze barashwe, ngo abandi ngo bagasanga bagiye bakabase ko ngo bakabajombagura n'ibyuma. Ariko ikirenze kuri icyo nuko imbunda zabo nabo bagize gute zajyanwe. Impamvu rero nivani barashwe n'abafite imbunda zifite silencer nuko aho muri ibyo bice byabereye ntabwo abaturage dewe nta nabayigeze bumva amasasu, kandi urumva barashwe ariko ntihumvikanya amasasu. Ubwo urumva bakoresheje imbunda, bakoresheje imbunda zari zifite iki silencer. So ubu rero hari gutekerezwa ko hashobora kubamo hano muri uyu mujyi wa Uvira harimo abasirikare benshi ba M23 ndetse umutwe udasanzwe, bakaba rero bari kugenda bakora izi operation. Ibi byatangiye gutera ubwoba rero izi ngabo ziri muri umujyi wa Uvira, kugeza ubwo ushobora no kumva bitangiye kugenda bifata indi ntera, mukaba mwakumva nta nubwo bakijya kuri patrouille. Niba koko bari kujya kuri patrouille bakaba batangiye kugenda basanga kuri patrouille, urumva ko ibintu byamaze gufata indi ntera. Ariko none ku rundi ruhande nubwo ari kubasanga hano kuri patrouille, birashoboka kuba umuntu buryo gukubise muri ubu buryo no muri defense yahagusanga akabanza agakuraho uburinzi bwawe n'ubundi baburinze defense, none ahubwo akagusanga muri defense akaguconcangiramo akagukubitiramo akakubabaza. Niba ari nka 15 bari gupfa ukumva ngo hapfuye n'abarenga 50 cyangwa se na 30, kuko urumva bari gukora izi operation ntibasanzwe. Ndakubwiye mwibuke dutangira tuvuga uburyo kihashimuswe abaturage abakoraga mu mipaka ihuza Rwanda, ihuza Uganda, ihuza Uburundi na Kongo. Mpamvu ndimo ndagera nivugira iyo mipaka nuko ari yo mipaka nkunda gukoresha cyane, niyo yaritangiye kunzamo u Rwanda Kongo. Ubwo ni hano mu bindi bice biri gukontorwa na Mveturwa. Ubwo Uganda hongera ngo murabizi twe baratworohereza cyane, niranga muntu ikora yonyine, yewe na Kenya. So rero ariko icyo nshatse kubabwira, abashimusa bakoze ziriya operation zigakorerwa rimwe. Izi ngabo za Kongo ziraza gukizwa gusa nuko zishobora kuvamo ahangaha n'izi ngabo z'abarundi MONUSCO akaba ari yizamo, ariko sinzi ko no ma defense batazabasangamo. Abamiriseneri bo ibyabo nje ntimuze kubimbaza, ibyaba miriseneri rwose ntimuze kubimbaza, tukurikiranye ibyabo nabyo ndi kubikurikirana. Byavuzwe ko baje hano muri nabo mu mujyi wa Uvira ngo barabohereje,
ariko bo iyo bigeze mu masaha nk'ayo y'umugoroba kugira ngo uzamenye aho baba bari biragorana ubanza banisubire banambutse bigire mu gihugu cy'u Burundi. Waramutse neza Vise? Urakomeye? Vise, muri iki gitondo rero amakuru ngira ngo tungwaye ikaze muri amakuru birumvikana, ariko amakuru yacu ese wanyemera tugahera kuri front line? Twahera Reka twinjire kuri front line kabisa. Vise, hari amakuru avuga muri Minembwe ejo habaye imirwano, nahoze mbwira abadukurikiye uburyo kiyo mirwano ari meze cyane ku buryo twirwano yafashe n'ibikoresho byinshi cyane, ndetse inica benshi ku bari bari ku ruhande rwa Kinshasa, ariko ndabona mu makuru yazindutse kugeraho FARDC ngirimo irigamba gufata ibice byinshi muri ibyo bice muri za Minembwe. nibyo n'amakuru twabonye aho FARDC yatangaje ko yafashe uduce tugera muri 5 kabitangaza ikoresheje imbuga nkoranyambaga ikunda gutangazaho amakuru yayo. Mu buryo bw'itangazo se cyangwa ni mu buryo bw'inyandiko? Mu buryo bw'inyandiko, burya amatangazo si icyanditse gusa ku rupapuro, kuko nk'uko nkunda kwibona bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo. Impamvu ronje ntajya nemera ibintu by'amatangazo by'intuza cyane hatarimo itangazo, wenda n'ubwenda tunagomba kubigarukaho ntawamenya, nuko naje gusanga buriya hari igihe abantu hakinga nk'urubuga ugasanga nk'ubu rubuga rwa Vincent umuntu araruhakinze agatangira kurukoresha, ugasanga nyine ari kukuvugaho ibintu akatangarizaho ibintu donc bye yishakiye. Niyo mpamvu yonyine nta yindi mba mvuze ibyo ngibyo, ariko nyine twakomeza bwo bigaragare ko urwo rubuga n'ubundi usanzwe uruzi birizewe. Hanyuma kubwo tubwira utwo duce bavugaragaje tumeze dute, bihagaze bite? FARDC iravuga yuko guhera ku wa mbere kugera ejo ku wa 4 imaze kwaka twirwano ndetse na Ritabara n'umutwe wa FNL. Iyo karite ziherereye muri Minembwe harimo agace bita Kakenge, Karonge, Bitsunyi na Karingi. Yego. Ariko yagaruka kuri Gakenke ikavuga yuko Gakenke kari kamaze iminsi kabamo Ritabara. Ritabara urabizi yuko ari umutwe wa gisirikare urwanya ingabo z'u Burundi cyangwa ubutegetsi bw'u Burundi. Vetura yose se ko bayita Ritabara? Oya wibyitiranya kuko barabitandukanye no mu itangazo ryabo. Numvisha ariko bavuga bateye Vetura na Ritabara bazi uko bakorana ari umwe. Ntabwo babyita umutwe umwe, bakavuga yuko FNL nayo yari ifatanyije na Ritabara mwa kano gace ka Gakenke. Bavuga yuko rero babatse ku wa mbere, bavuga yuko agace ka Karonge bakabatse ku wa 3. Yego. Bavuga yuko agace ka Karingi nako bakabatse ku munsi aho basubira inyuma, bakavuga yuko bakabatse ku cyumweru. Bitsunyi bakavuga yuko bayifashe ejo ku wa 4 hashize. Ariko nyuma y'ibi ngibi nagerageje no kureba andi makuru atangwa na bamwe bavugira abanyamurenge. Yego. Naje kubona Moyize Nyarugabo ibice byose avuga yuko bimazemo iminsi intambara atabariza abanyamurenge bari muri bino bice ku rubuga rwe rwa Twitter nk'uko yabigaragaje. Yuko bakomeza guhura n'ibibazo, bakomeza guhura n'ingorane, ibitero bikorwa na drone, ibitero bikorwa n'igisirikare cy'abarundi, aho yagezeho anavugamo ingabo za Tanzania. Ingabo za Tanzania rwose nawe yazivugiye. Yazivuzemo noneho nibwo bwa mbere nabonye mu nyandiko ze cyandika ko ingabo za Tanzania nazo ziri mwabona burasirazuba bwa Kongo, ariko twebwe twabigarutseho turabigaragaza. Ariko uyu munsi none abonye noneho yabivuze agaragaza ko nazo zirimo muri kwica abanyamurenge nk'uko mu magambo yabyanditse. Vise, hanyuma tubwire rero uwitwa Joe Lorenzo ni perezida w'igihugu cya Angola, yabwira Gisekedi ati ibiganiro ushobora gutegura ibyo aribyo byose bitarimo Joseph Kabila ndetse na Moise Katumbi Chapwe umugwizatunga, babagabo bagwizatunga, ati ibiganiro wapi byose nta kigenda, ntacyo byageraho, nta kintu bishobora kuba byakumarira. Ese Gisekedi ubundi bikubimubwira nawe abagabo ubona ko bose batavuga rumwe, urabona bihagaze bite Vincent? Mu makuru yatangajwe na Presidence ya Angola ejo bundi ku munsi wo ku wa 3, Perezida wa Angola yavuze yuko ahaye
M23 iminsi kugira ngo batangire gushyira mu bikorwa agahenge. Ndetse abwira Tshisekedi ko muhaye iminsi kugira ngo batangire gukora ibikorwa byose bituma agahenge kaza mu burasirazuba bwa Kongo. Akaba yarabaye tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri saa 6 zuzuye ko ariho agahenge kagomba gutangira. Ngasangahe saa 6 zuzuye za tariki zingahe? za tariki 18. Akimara rero kumubwira ibyo yamubwiye yuko ibyo ngibyo babikoze mu kugira ngo bategure ibiganiro bihuza abanyekongo nk'uko n'ubundi Tshisekedi yabimusabye. Ariko Tshisekedi yari yagaragaje yuko adashobora gukora ibiganiro ari kumwe n'abamurwanya bakoresheje intwaro, ubwo yavugaga M23. Ndetse akavuga yuko atakora ibiganiro ari kumwe n'abahamwe n'ibyaha nk'uko yabigaragaje. Ubwo iyo avuze abahamwe n'ibyaha bakavuga Kabila. Rero wese aramubwira uti ntabwo bishoboka yuko uvuga yuko wakora ibiganiro bihuza abanyekongo byaba byizewe cyangwa bigira icyo bigeraho bitarimo bita Kabila. Kubera ko Kabila ni umugabo w'icyubahiro, ni umugabo wabaye perezida w'iki gihugu imyaka myinshi kandi imyaka irenga 18 ayobora kino gihugu. Azwiho byinshi, afite inshuti ze mu banyepolitike, mu basirikare, mu baturage, mu bacuruzi, mu banyamadini, muri sosiyete sivile, mu banyamakuru ndetse n'abandi bavuga ari kumvikana mu kino gihugu. Ati rero kuvuga yuko akora ibiganiro atarimo bihuza abanyekongo, turakubwira ko ntacyo wageraho, byasigara ari ibiganiro bitizewe kandi bidatanga umusaruro. Asimbukira no kuri Moise Katumbi, aramubwira ati na Moise Katumbi ibiganiro wakora atarimo byakugora. Kubera ko Moise Katumbi uretse ibya politike duhereye muri siporo ni umugabo ufite icyo avuze muri siporo ya Kongo. Ati kandi abasportifu benshi muri Kongo baramukunda, tuzi ko abanyekongo bishima kubera ikipe y'igihugu yatsinze cyangwa Tupuisa Mazembe yatsinze. Ati icyo gihe rero igihe bamusiga utamushyize mu biganiro by'abanyekongo kugira ngo wigarurire abanyekongo ubashe kubaganiriza bumve byakugora. Ati Moise Katumbi usibye ibya siporo ni umukire uzwi muri Kongo. Ati kuba wakora ikintu utari cyo cyose atarimo n'ishoramari yakoze muri Kongo n'uburyo agikora ishoramari n'ubundi mu buryo butandukanye. Ati nabyo ibyo biganiro ntabwo byagira icyo bigeraho cyangwa ngo byizerwe. Ati birakwiye yuko ukwiye kumutumira nawe akitabira ibiganiro akabigiramo ijambo kandi bifatika kugira ngo atange ibitekerezo, atange imbogamizi abona, atange ibibazo abona n'uburyo abona byakemuka nawe agira uruhare mu biganiro. Aravuga ati ikindi Moise Katumbi afite ishyaka ryiwe Assemblée pour le Peuple. Ati igihe icyo ari cyo cyose utamufata ngo abe piriye ya mwamba mu biganiro ntabwo abasha kugera ku ntego yo guhuza abanyekongo. Nabyo yabiteye itota, ariko nubwo ibiganiro bitaratangira ngo turebe niba atumira. Ariko undi bita Nanga nawe yagarutsweho. Yego, Nanga yamugarutseho navuga yuko Nanga nawe akwiye gutumirwa nk'uhagarariye ihuriro rya AFM 23. Bahise amwereka ko gutatumira Nanga ari ugukomeza gutuma intambara ibaho, agahenge kakaba nako kabura n'amutamutumye kuko byaba ibibazo. Anamwereka ati dore mwatwe ibice byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Ati birakwiye yuko n'abatumirwa kugira ngo muganire ku buryo bushoboka igihugu gitumire ku murongo kandi mwumvikane uko igihugu cyongera kugira ubuyobozi bufatika kandi buhamye. Ibyo byose ntacyo perezidansi ya Kongo irabivugaho, ariko uwo bita John Numbi akaba yarabaye umuyobozi w'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aza no guhunga. Yagize icyo abivugaho nawe agaragaza yuko ibyo perezida wa Angola yagaragajwe bifite ishingiro kandi igihe cyose Tshisekedi atabigenderaho ibiganiro bitashoboka. aha nguko rero Vincent, ubwo se Vincent iki si ikimenyetso kigaragaza ko ibyo biganiro bitakibaye birangiye? Ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza yuko ibiganiro bitakibaye, ahubwo ni ikigaragaza yuko bishobora kuba byaba ariko impinduka zari zitegerejwe ntiziboneke.
byaba ariko abangaba bavuga batabatumiwe. Aha, ubwo rero ibyo byose ni ibya kwa Kisekedi mu by'ukuri. Vise hari amakuru rero avuga ko muri za Minembwe ngo umukecuru w'imyaka 100 yishwe amaze gufatwa ku ngufu n'igisirikare cya Neva n'icya Gisekedi mana y'u Rwanda. Umukecuru w'imyaka 100 barangiza mu by'ukuri akabanza bakamufata no ku ngufu. Iyi nkuru ni y'agahinda kweri. Iyi nkuru iteye ite Vincent? Nibyo ni inkuru twabonye, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibabaje, ni inkuru kuyivuga nawe wumva mu by'ukuri nibabaje, ariko nta kundi kugira ngo ababyumva yaba ari abanyamurenge bari hirya no hino nabo bakora igishoboka cyose kugira ngo batabare bene wabo bareke kujya birirwa bavuga gusa, kubera yuko ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda kubona aho bita bakica n'abakecuru. Ubundi mu ntambara, amategeko y'intambara avuga yuko abakecuru, abagore, abana ari abanyantege nke baba bakwiye kurengerwa, ariko igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Kongo, igisirikare cya Tanzania, Wazalendo, abo mu mutwe wa FDLR bo ni ibisanzwe n'ubundi basanzwe ari abikamye, ntabwo babyumva, ubona yuko bakomeje gukora ibikorwa bibi. Amakuru rero yatanzwe na bamwe mu begereye M23 bavuze yuko uyu mukecuru yishwe amaze gufatwa ku ngufu. Mu byagaragajwe ndetse n'abantu batandukanye bakavuga yuko mu bice bya Minembwe ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zagabye ibitero mu mihana itandukanye cyangwa mu midugudu itandukanye. Uyu mukecuru rero wageragezaga guhungira ahantu bita mu gace kamwe kegereye Minembwe, agahungiyeyo noneho baramukurikira bamufata ku ngufu birangira banamwice nk'uko amakuru atugeraho n'ubundi abivuga. Ariko Moyize Nyarugabo nawe akaba yaje kubigarukaho, we avuga n'amazina y'uno mukecuru, avuga yuko ari umukecuru ufite imyaka 101. Ubutumwa Moyize Nyarugabo yanditse ku rukuta rwe rwa X, avuga yuko hacize ibyumweru 2 FARDC, ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania n'abatatu akongeraho Wazalendo nk'uko yabyanditse ku rukuta rwe rwa Twitter n'umutwe wa FDL w'abajenosideri, uko bamaze ibyumweru birenga 2 bagabye ibitero muri Minembwe nk'uko yabivuze. Aravuga ati uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bwakoresheje drone, bukoresha imbunda zirasakure, barasa mu midugudu itandukanye ya Minembwe. Ati kugera naho bise umuturage w'imyaka 101, umukecuru bita Muzakabano Elizabeth nk'uko abivuga yerekana n'ifoto yiwe. Avuga yuko afite imyaka 101 ko yishwe nyuma yuko yari amaze gukorerwa ibyamfurambi, aranakubitwa ku buryo bukomeye. Avuga yuko yicanywe n'undi mugore umwe n'abandi bagore 2, uwitwa Joyeuse Munyurwe Karera n'umukobwa bitwa umupasiteri bita Harira, ndetse n'uwitwa Amahoro nk'uko yabivuze yitwa n'uwita Tito Fataki. Abo bose ngo bakaba bicaye mu mudugudu bita Irundu, bakavuga yuko bikwe nyuma y'uko n'ibitaro by'aho bita Risedu byari bimaze kurapfa. Agaragaza yuko iba ari ibikorwa bibi kandi bikwiye kwamaganwa nk'uko mu magambo ye yabivuze. Akavuga yuko guhera ku wa kabiri habaye ibikorwa bibi cyane bidakwiye kwihanganirwa. Aravuga ati agahenge muvuga ntako tubona, kuko uhereye ku itariki 10, ku wa gatatu itariki 11 ndetse n'itariki 12, imidugudu bita Karingi, Dudebu, Rubemba, Karongi, Mukoko na Irundu wari imidugudu yibasiwe na FARDC iterwa amabombe menshi cyane nk'uko Moyize Nyarugabo yabivuze. Akavuga ati n'inshuro nyinshi twabigaragaje ko Felix Tshisekedi ari we uri inyuma y'ibikorwa bibi byo kubuza abaturage amahoro. Aravuga ati bigeze ku rwego rwaho dusaba amasengesho, ni amasengesho akwiye kugira ngo abantu babashe kubona ubuzima. Birakwiye yuko abantu batabarwa. Avuga yuko nibura kilometero 10,000 birimo intambara
zikomeye, atabaza Union Africaine, atabaza ibihugu bitandukanye, avuga ko Evariste Ndayishimiye ugiye kuyobora Union Africaine mu ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri, ibikorwa byiwe n'ingabo ziwe bikomeje gukora ubwitange. Akavuga yuko abona ibikorwa Minembwe nabyo ari ibikorwa bitanga ko bitumye ayobora Union Africaine. Atabaza umuryango w'abibumbye, atabaza imiryango itandukanye, avuga yuko iyi miryango ikomeje gutendeka kandi abaturage bo muri Minembwe bakomeje gupfa, na twirwaneho yahagurutse barwaneho nayo ikomeje kuraswaho mu buryo bukomeye kandi utagira izina. Iyi ntambara niyo nakubwiraga FARDC yavugaga yuko yafatiye mu duce dutanu. Vise muri Karehe biramutse bite nyuma y'uko ejo twabonye amakuru avuga ibijyanye n'intambara? Muri Karehe amakuru nabonye atangazwa na bamwe mu bakora ibitangazamakuru bitandukanye, baravuga yuko nka Gitwaritesi bivuga yuko Karehe kuri axe ya Kalonge Bunyakiri ko nyuma y'amezi 3 nta ngendo zikorwa kubera imirwano y'abazareno ndetse na AFM 23 kubu ngubu ingendo zongeye gutangira noneho ndetse n'ubucuruzi bwongeye gutangira gukorwa mu bice bitandukanye bya Karonge, mu bice bya Bunyakiri, nk'uko byatangajwe na sosiyete civile kuriwe n'ubita Yoweri. Akavuga yuko imirimo yongeye gutangira nanone muri grupoma ya Karonge ndetse no na za Petwari ya Kabaro ugana Shabunda unyuza aho bita Ninja n'imidugudu yatangiye guhahira nakoreshejwe ibinyabiziga. Aha, ndumva rwose ibintu bimeze neza. Tujyane rero ahantu bita za Jugu, bimeze bita za Jugu, ngo FARDC na MONUSCO ngo batangiye ibikorwa byo kurwanya umutwe wa CRP. Bimeze bite iby'izo operation? Ibi bitero byatangijwe na FARDC ku bufatanye n'ingabo za MONUSCO, zatangiye muri Petwari ya Ndugu ndetse no mu bice bya Buhe. Bakaba batangiye guhiga bukware abarwanyi b'umutwe uyoborwa na Thomas Rubanga bita CRP. Bakavuga yuko rero FARDC ndetse na MONUSCO guhera ku wa kabiri ku itariki 10 bahereye ibikorwa muri zone ya Bure no mu midugudu ituranye n'iyi zone, cyane cyane muri Petwari ya Nzugu. Bakaba batangiye ibikorwa rero kugira ngo barebe yuko bahacya uyu mutwe wa CRP umaze iminsi wita abantu ku buryo bukomeye. FARDC ndetse na MONUSCO bakavuga yuko babona ibitero bya CRP bikomeje kwiyongera, cyane cyane ku cyumweru aho CRP yagabye ibitero ku baturage, yica abaturage babiri mu gace ka Bure nk'uko MONUSCO yabitangaje. Bakavuga yuko ibikorwa bikomeje kuba bibi kandi ku buryo bukomeje, ariko CRP na MONUSCO bakavuga yuko MONUSCO yari yagerageje kugikangurira abarwanyi bo muri CRP yuko bakira intwaro hasi, ariko amanywa n'ijoro bakabyanga, rero kabahisemo noneho kubarasa. FARDC rero ifatanyije na MONUSCO ikaba yahisemo gukora ibikorwa nguriho kugera n'aho bavuga yuko hari abarwanyi b'umutwe wa CRP bagera muri 40 bamaze gufatwa mu gihe kingana n'iminsi 3, ndetse n'abagabo 3 bakomerekejwe n'abarwanyi ba CRP bajyanye ku bitaro bya Pataki kugira ngo bitabwe. Aha, ndumva rero mu by'ukuri network zicitse. Reka tukomeze rero tureko turi buze gufatisha n'ubundi Vincent kugira dukomeze n'inkuru zigiye zitandukanye. Ndimo ndabona rwose amarezo arimo aragenda yikata, sinzi rero niba ari ikibazo. Visa amarezo yaracitse. Marezo yarabaye ikibazo, numvaga bitameze neza, amajwi ataza neza. Ya wari urimo kutubwira nyine, tubwire sasa noneho uburyo ki komisiyo ya Union Africaine yashimye isinywa ry'uburyo rwose bwo gushyiraho urwego rugenzura agahenge hagati ya M23 ndetse na Kinshasa. Nibyo ni itangazo ryasohowe na komisiyo y'ubumwe bwa Afurika, ni itangazo ryasohowe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2026.
aho Union Africaine nyine yashimye umuhate AFCM 23 na guverinoma ya Kinshasa byagize yo gusinya amahame ndetse n'uburyo bugenderwaho bwo kugira ngo agahenge kubahirizwe kabyaratswe ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ndetse bakaba barongeje ubundi gusinya uburyo buhuriweho noneho bwo gushyiraho amatsinda azaserukira buri ruhande kugira ngo iyubahirizwa ry'agahenge rigenzurwe. Bakaba rero babashimiye bavuga yuko ibyakozwe ari ibikorwa byiza bashima kandi babona ko bizagera ku ntego yabo nibakomeza bakabishyira mu bikorwa nk'uko babyiyemeje. Bakavuga yuko ibyasinyiwe i Doha bikwiye gushyirwa mu bikorwa kandi buri wese akabifata nk'ibyo kugira ngo ubumwe bwa Afurika intego babuhaye yo kubahuza bahagarariwe na Fure Nyasimbe bigerwaho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibona amahoro nk'uko babyifuza. Vise tugwaye umwanya rero kugira ngo niba hari update zitugezeho mbere yuko tukurekura tukakomeza kugenda dukurikirana n'andi makuru. Kamera ku byo Moise Nyarugabo n'undi amaze gutangaza mu kanya we yamaganye ibitero byakozwe n'ingabo z'Abarundi, ingabo za FARDC, ingabo z'abacasho ndetse n'iza Tanzania, akagaruramo ko ari ibikorwa bikomeje kwibasira ibice bitandukanye Minembwe, Masisi ndetse na za Rutshuru, kuko mu itangazo yanditse mbona yashyize muri ibyo bice agahamagara Union Africaine ndetse n'umuryango w'abibumbye ko bagira icyo bakora kugira ngo ibi byose biri gukorwa n'ingabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za Kisekedi babi babikurikiranwa nk'uko yabishyize mu itangazo amaze gushyira hanze. Akavuga yuko ibi bikorwa bidakwiye kwihanganirwa bidahanwe kuko n'ibikorwa byibasira inyokomuntu nk'uko yabigaragaza. Akavuga yuko Afurika ndetse n'isi muri rusange bakwiye kureba icyakorwa kugira ngo abaturage bagire ubuzima buhoraho kandi bwabafasha kugira ngo bategire ku iterambere ritarimo ubwicanyi nk'ubwo buri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yabigaragaje mu nyandiko ziwe. Ikindi ni uko abantu batandukanye bongeye kwerekana urutonde rw'abasirikare barenga 200,000 b'Abarundi baguye mu burasirazuba bwa Kongo. Bakavuga yuko havuyemo abaguye muri Minembwe na za Puezero, ko abarundwa nibura abasirikare bagera mu 800 b'Abarundi bapfuye. Babigarukaho rero bavuga yuko bagiye kwibuka makanika muri Amerika. Bavuga yuko n'abasirikare nabo bakwiye kwibuka nubwo bazize ibitekerezo bibi bya Kisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye nk'uko babigaragaje mu nyandiko bagiye bakora bari gushyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bavuga yuko makanika yazize ibitekerezo bibi bya Kisekedi ndetse na Evariste, ko nabo ariko batabura kwibukwa nubwo batazize ibitekerezo byabo ko bazize ibitekerezo byabo bagabo bombi. Numva twarekera tukaza gusubira mu masaha ataha. Yes, rakoze cyane Vincent. Yes, nguko rero ngayo bakunze Jeune Official ni mutwemerere amakuru yacu tuyasoreze aha, andi makuru tuze kugenda tuyagarukaho mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze munogerwe na gahunda za Jeune Official, turabakunda cyane. Akoze kwara natwe like na share ni ingenzi. Ciao.